Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV. Nizere ko mumerewe neza mwese aho muri, ari nako nihanganisha mwe biba bitagenze neza, twese no kwihangana. Turabwira ko nonaha hamaze gusohoka amakuru avuga ku ngabo z'u Rwanda ziherereye muri Sudani ya Amajyepfo. Ani nkuru tugiye kuza mu kanya turambura yose uko yakabaye. Turababwira kandi ko umuyobozi wa Sonarwa akekwaho kunyereza amafaranga asaga miliyoni 117 zose z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu akaba yamaze gutabwa muri yombi. Inkuru nayo turayibagezaho ku buryo burambuye, hanyuma turaza gusoza tubabwira ko nonaha havugwa inkuru y'akababaro n'agahinda. Ni mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba, aho hari kumvikana inkuru y'akababaro. Ni umunyeshuri amaze kwitaba Imana arohamye mu kiyaga cya Kivu. Ngizi inkuru tugiye kubagezaho ku buryo burambuye muri aka kanya, ariko reka gato tubanze dufate umwanya tubashimire inshuti bakunzi bacu mwe mubana natwe umunsi ku munsi. Turabashimira cyane. Turashimira kandi namwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mwese muraba agaciro, Imana ibahe umugisha. Turanasaba kandi namwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kuyikora, kugira ngo dusangire izi nkuru tubagezaho nta nimwe iba acitse. Nitwa na Cretine Ntirushwa, hani ku Ibendera TV. Ikaze. Ingabo z'u Rwanda ziherereye muri Sudani y'Amajyepfo ziri mu butumwa bw'amahoro uyu munsi zakoze igikorwa cy'umuganda, zitera ibiti by'imbuto ndetse zikora n'ibindi bikorwa bitandukanye. Akaba ari igikorwa mu by'ukuri cyakomeje kugenda cyishimirwa n'abantu banyuranye, yaba baba muri iki gihugu ndetse n'abandi bari hirya no hino mu bice bitandukanye. Ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye UNMISS muri Sudani y'Amajyepfo zazindukiye mu muganda ku ishuri ribanza rya Kapuni. Ni ishuri riherereye muri icyo gihugu. Ni umuganda witabiriwe n'abagize itsinda ry'ingabo z'u Rwanda ziri muri icyo gihugu mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 14 ukwakira muri uyu mwaka w'2024. Muri uwo muganda waranzwe n'ibikorwa bitandukanye bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage n'abanyeshuri bahiga, abarimu bahigisha ndetse n'abahagenda. Izo ngabo zahateye ibiti bitandukanye byiganjemo ibyera imbuto ziribwa ndetse zihakora n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo n'ibirebana n'isuku. Ibyo biti byatewe n'izi ngabo n'iby'imbuto ziribwa ziganjemo imyembe n'izindi, hakabamo n'ibikorwa byo gukora isuku muri icyo kigo. Akaba ari ibikorwa byo gukora isuku mu buryo bunyuranye, aho habayeho no gusiga irangi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byakozwe muri iki kigo cy'amashuri. Ni umuganda kandi witabiriwe n'umutwe w'ingabo zirwanira mu kirere zizwi nka Rwanda Aviation Unity ziherereye muri icyo gihugu. Ishuri ribanza rya Kapuri ryubatswe n'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Sudani y'Amajyepfo. Iri shuri rikaba ryarubatswe mu mwaka w'2014. Iri shuri rikimara kubakwa ryaje kumurikwa ku mugaragaro mu mwaka w'2015. Iri shuri kugeza ubu ryigamo abanyeshuri bagera kuri 500 bo mu mashuri y'incuke n'abanza. Ni ishuri riherereye mu ntara ya Jubek muri Sudani y'Epfo. Ikaba ritanga ibikorwa bijyanye n'ubumenyi ku bana b'igihugu cya Sudani y'Amajyepfo ndetse n'abatuye muri icyo gihugu.
mu bihe bitandukanye kuva iri shuri ryashingwa n'ingabo z'u Rwanda hakozwe ibikorwa bitandukanye birimo kuhakorera umuganda, gutanga imipira y'umukino wa volleyball, gutanga ubuvuzi bw'ibanze, ibikoresho by'ishuri, gutera ibiti by'imbuto n'ibindi bikorwa binyuranye. Kugeza ubu rero izi ngabo z'u Rwanda ziherereye mu butumwa bw'amahoro muri kiriya gihugu zikaba zirimo kugarura amahoro muri aka gace binyuze mu bikorwa bya gisirikare ariko no mu bikorwa bijyanye n'imibereho myiza ndetse na sosiyale. Ni ibikorwa rero abantu banyuranye yaba abanyarwanda baba mu Rwanda ndetse n'ababa mu bindi bihugu bitandukanye ari nako kandi n'abandi bantu hirya no hino batandukanye bakomeje kugenda bashima iki gikorwa akizi ingabo z'u Rwanda ziherereye muri kiriya gihugu. Twihuse reka tunababwire ko kugeza ubu umuyobozi wa Sonarwa akekwaho kunyereza amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 117 akaba uyu yamaze gutabwa muri yombi. Inkuru ya Kigali Today ivuga ko umuyobozi mukuru wa sosiyete y'ubwishingizi y'u Rwanda Sonarwa iri Kinyangiruru hamwe n'uwari umucungamutungo wa Hotel Nobilis Aisha Uwamahoro bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB kuva tariki 2 Ukwakira mu mwaka 2024 aho bakurikiranweho kunyereza amafaranga arenga miliyoni 117 y'u Rwanda. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Dr Murangira Thierry yabwiye itangazamakuru ko aba bombi bakurikiranweho kunyereza umutungo no gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro. Hotel Nobilis nayo ikaba ari umwe mu mitungo ya Sonarwa aho kugeza ubu umuyobozi mukuru wa Sonarwa ari Kinyangiruru na Aisha Uwamahoro wari umucungamutungo wa Hotel Nobilis bamaze gutabwa muri yombi nkuko twari tubigarutseho haruguru. Kugeza ubu dosiye ikaba yamaze kugezwa mu bushinjacyaha mu gihe iperereza ari ikomeje. Nta bindi bisobanuro ku byaha aba bombi bakurikiranweho byigeze bishyirwa ahagaragara n'uyu muvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, gusa uru rwego rukaba ruvuga ko iperereza kuri aba bombi iri ikomeje. Tugana ku musozo w'izi nkuru reka tubabwire ko mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba harimo kuvugwa inkuru ibabaje kandi iteye agahinda aho umunyeshuri wa Kibogora Polytechnic yarohamye mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kanjongo mu kagari ka Kibogora mu mudugudu wa Amataba haravugwa urupfu rw'umunyeshuri witwa Imanirahari Joseph w'imyaka 24 wigaga mu wa mbere w'ishami ry'uburezi muri kaminuza ya Kibogora Polytechnic warohamye mu Kivu akitaba Imana aho uyu yarohamye ku munsi w'ejo tariki 13 Ukwakira muri uyu mwaka 2024 ku isaha ya saa 9 z'igicamunsi kuri iki cyumweru tariki 13 Ukwakira nibwo uyu musore yatemberanye na mugenzi we banyura ku kiyaga cya Kivu avuga ko ashaka kujya akoga agiyemo ahita arohama birangira yitabye Imana. Mugenzi we bari kumwe yabonye ko mugenzi we ari kurohama ariko abura icyo akora kuko nawe atarazi koga, gusa atanga amakuru. Anyogote Juvenal Gitifu umurenge wa Kanjongo yavuze ko uyu musore warohamye akomoka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu Gitifu agira ati kugeza ubu umurambo nturaboneka, abantu barasabwa kwirinda kujya mu Kivu batazi koga kandi nubwo baba babizi barasabwa kujyamo bambaye jire yabugenewe. Ubuyobozi bwa Kibogora Polytechnic bwihanganishije umuryango wabuze uwabo buvuga ko busanzwe iyo abanyeshuri bashya baje
bahurizwa hamwe n'ubuyobozi bakaganirizwa bakabwirwa ibyemerewe n'ibitemewe. Mu bitemewe babwirwa ko harimo no kujya mu kiyaga cya Kivu utazi koga, utanambaye umwambaro wabugenewe. Umuyobozi wa Cyogora Polytechnique Mukamusoni Daria yasabye abanyeshuri bahiga n'abazaza kwirinda kujya mu kiyaga cya Kivu koga batabizi cyangwa abatambaye umwambaro wabugenewe. Ni inkuru ubona ko iteye agahinda kandi nababaje, ariko natwe ku Ibendera TV tukaba twihanganishije umuryango wa nyakwigendera kandi twizera ko umurambo w'uyu musore uza kuboneka abyibura agaherekezwa mu cyubahiro. Ngayo nguko ngizi inkuru twabagezagaho muri aka kanya ku Ibendera TV. Twizere ko zikomeza kugenda zibanogera, ari nako kandi tubabwira ko ibitekerezo byanyu ku Ibendera TV ari ingirakamaro. Twabwiye ko tuzabigarukaho dufashe uyu mwanya ngo tubashimire mwese mwagiye muduha ibitekerezo byanyu bitandukanye kuva mu kwezi kwa 9. Uyu munsi turi tariki 14 z'ukwezi kwa 10. Mwese mwatanze ibitekerezo kuva mu kwezi kwa 9, turabashimiye by'umwihariko. Imana ibahe umugisha, mwarakoze cyane kubana natwe ku Ibendera TV. Ibitekerezo byanyu turabyakirana yombi, mukomeze kugenda mubiduha ari byinshi, hanyuma kaye namwe mukomeza kugenda mutugezaho ibibazo mwifuza ko twabakoreraho ubuvugizi. Turabasezeranya ko vuba cyane tugomba kubikoraho. Turabwira hari watwandikiye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Vuba cyane turaje inkuru uyu watugejejeho tubikoreho. Nyuma kaye namwe mwatugaragarije ibibazo bitandukanye mudusaba kubakorera ubuvugizi. Mu minsi ya vuba cyane turaza kugenda inkuru tuzishyira ahagaragara. Nitwana Cretine Hirishwa rero hani ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane nanabasezeraho. Mugire amahoro, Imana ibarinde.